Yes rero reka nongere nguhe ikaze nk'ibisanzwe iyi ni Zara Magazine TV ukomeje gukurikira aho tuba tubagezaho ibiganiro bitandukanye kandi nekereza yuko bibashimisha nkuko bamwe mu bitugaragariza nimba uri mushya kuri iyi channel yacu kora subscribe kugira ngo atazajya hagira ikiganiro na kimwe kigucika cyane cyane yuko tuba turi kubagezaho update umunota ku munota isaha ku isaha umunsi ku munsi kugira ngo murusheho kugenda muryoherwa abantu bari mu mujyi wa Kigali rwose aho muri mu rugo mukomeze mumererwe neza mukurikirana ibiganiro bya Zara Magazine TV. Ngira ngo ku munsi w'ejo kuri uyu wa kabiri nibwo Amavubi yakinaga n'ikipe ya Togo umukino wa nyuma wo mu itsinda C. Wari umukino w'ishyiraniro cyane cyane yuko Amavubi yasabwaga gutsinda kugira ngo abashe gukomeza muri kimwe cya kane. Ni nako byagenze kubera yuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatsinze Togo ibitego 3-2. Ibitego by'u Rwanda byatsinzwe na Niyonzima Olivier, Sefu Jacques Tuyisenge ndetse na Sugira Erneste watsinze igitego cy'intsinzi. Nyuma y'uyu mukino abanyarwanda batandukanye bagiye ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza amarangamutima yabo ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Barayishima yewe n'abantu bavuye mu ngo bajya mu muhanda by'umwihariko wo mu mujyi wa Kigali bajya kwishimira intsinzi y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nk'uko amavideo yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga byari ibintu byiza, byari ibintu bidasanzwe, abanyarwanda bari bishimye cyane. Aho wabonaga yuko abanyarwanda bari banyotewe intsinzi ku buryo bukomeye cyane. Bamwe mu byamamare bagiye bifuriza ikipe y'igihugu kuba nyine bagaragaje amarangamutima yabo. Ngira ngo uwitwa Mike Kayihura ni umuhanzi w'umunyarwanda yagiye ku rukuta rwe rwa Twitter aragira uti Sugira, ashyiraho akadomo arangije arandika ngo the team just isn't the same without him and we know it Lion. Aho yashakaga kuvuga ngo ntabwo ikipe yabaho itamufite, turabizi ni intare. Miss Rwanda 2019 ni mwiza Megan nawe yagiye ku rubuga rwe rwa Twitter agira ati I can't believe this, I knew Sugira was a blessed man. Aho yarashatse kuvuga ngo ntago nari nizeye ibi ngibi, nari mbizi yuko Sugira ari umugabo w'umunyamugisha. N'abandi batandukanye ngira ngo uwitwa umuhanzi witwa Corneille Nyungura ukorera umuziki mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni umuhanzi ukomeye cyane, ni umunyarwanda ariko kuva yahungira mu Bufaransa ntabwo arabasha kugaruka i Kigali. Nawe yagiye ku mbuga nkoranyambaga arandika ngo Amavubi Resco. Ngira ngo umunsi w'ejo ni umunsi abanyarwanda benshi bagiye bagira ikintu bavuga, ariko ibyagarutsweho cyane byanatangaje benshi. Ngira ngo hari ubutumwa Sugira yashyize ku rukuta rwe ku mbuga nkoranyambaga aho yashyizeho ifoto afite umupira, ifoto yo ku mukino w'ejo, arangije arandika ngo job well done, thank you Lord, into the next one. Sibyo mu kinyarwanda ngenekereje ashaka kuvuga ngo akazi kagenze neza, urakoze mwami cyangwa se urakoze mana, twinjiye mu kindi cyiciro. Muri comment ngira ngo yagize comment nyinshi cyane, ariko umuhanzikazi ukizamuka witwa Noella Izere, uyu nguyu akaba ari murumuna wa Kamikazi, ngira ngo usigaye wiririmbira gospel. Yagiye muri comment arandika ngo basi uzantera inda, ashyiraho aka emoji k'umutima, ashyiraho n'akandi ka emoji kari guseka karira cyane. Ibi rero byagarutsweho cyane cyane n'abantu batandukanye. Ibi bigaragaza ibyishimo abanyarwanda bari bafite ku bw'ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu Noella Izere mu minsi ishize yashyize hanze indirimbo yitwa Ikiruta Ibindi. Ni indirimbo iri mu mudiho wa kinyarwanda ariko ikaba indirimbo y'urukundo. Ibi rero
abantu bagiye babigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Sugira yabaye umwe mu izina ryagarutsweho cyane nyuma y'uyu mukino, ni umwe mu bantu bishimiwe cyane kubera yuko yatsindiye Amavubi igitego cy'intsinzi hari ku munota wa 66 ku mupira yari aherejwe na Twizerimana Martin Fabrice. Aba bose bari binjiye mu kibuga basimbura. Amavubi rero azakina umukino wa ¼ ku cyumweru, aho amahirwe menshi ari uko azahura na Zambia, kubera yuko ni mu itsinda D baraza gukina uyu munsi. Gusa ikipe zishobora kuzamuka mu itsinda ni Zambia na Tanzania, ariko by'umwihariko Zambia irahabwa amahirwe yo kuzamuka ari iya mbere, ikazahura n'u Rwanda rwabaye urwa kabiri. Reka dutegereze turebe uburyo ibintu bizagenda. Gusa kuri ubu ngubu abanyarwanda benshi barishimye kubera ikipe y'igihugu Amavubi. Iyi ni Zara Magazine TV, nkwibutsa yuko aya makuru yose ushobora kuyasanga kuri www.zaramagazine.com, maze tugakomeza kugira ibihe byiza. Njyewe ndi umuhungu wanyu Remera Gahita, nk'ibisanzwe kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi.